ndagusuje cyane uribuka inkuru yabaye ejo bundi ivuga yuko umusore rwose ari Kigali yishe undi ku bushake. RIB ngo yagize gutya iramucakira. RIB yafunze umusore wo mu diaspora ukekwa amahano akomeye cyane Kigali yo kwica mugenzi we ku bushake. Ni inkuru ikomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye nyuma y'urupfu rw'umusore witwa Ngaberike wapfiriye mu mujyi wa Kigali mu buryo bwavuzweho ubugome bukabije cyane nkuko byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Rwateye muri yombi umusore witwa Mugisha David Gakuba ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Ngaberike aho bivugwa yuko amugongeshije imodoka ku bushake. Ibaze nawe amakuru aturuka ahantu hatandukanye avuga ko bano basore bambe baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho babanaga bakaba bari mu Rwanda mu biruhuko. Icyakora bivuga yuko bari basanzwe bafitanye amakimbirane ya kera yakomeje no kubagaragaraho mu minsi bari bamaze mu Rwanda. Ubugome n'urugomo byabereye mu kabari kazwi nka Green Ranch gaherereye hariya mu mujyi wa Kigali rwose. Abari bahari bavuze yuko bano basore bagaragaza kudacana waka, aho benshi bavuga yuko byaturukaga ku makimbirane yo mu gihe cya kera cyashize harimo n'ayo gukorana muri groupe yabo ya WhatsApp, ibintu byavuzweho nk'inzika ikomeye cyane. Iyi nkuru yarushijeho gufata indi ntera nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga akora amakuru avuga yuko uyu Ngaberike yigeze kubwirwa kenshi amagambo amutera ubwoba arimo nayo kumubwira ko rwose azicwa. Ibintu byatumye benshi bagaragaza impungenge ndetse n'agahinda gakabije. Abakobwa bivuga yuko bari kumwe n'aba basore muri kano kabari babwiye ibitangazamakuru nyuma y'amakimbirane ndetse n'ubwicanyi ko Mugisha yinjiye mu modoka agunga rwose ingabo ku bushake, hanyuma amaje kumugonga asubira inyuma. Ibintu byafashwe nk'ibyashimangiye uburemere bw'ibyo yakoze. Nyuma y'ibyo bivuga yuko ukekwaho kino cyaha yagiye kwiriga kuri polisi avuga ko rwose yishe umuntu. Buriye rega ingaruka z'icyano urupfu akica umuntu gacikiraye muri iki gihugu sha. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yemeje ko ukekwaho kino cyaha yasatabwa muri yumba ku kanya. Ati tariki ya 23 Mutarama 2026 RIB yafunze Mugisha David Gakuba ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Ngaberike. Uyu musore wishe mugenzi we akaba afungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro. Kugeza ubu ngubu RIB batangaje ko iperereza rigikomeje hagamijwe kumenya neza uko ibyabaye byagenze n'icingano buri ruhande rufite muri uru rupfu rwabaye inkuru ikomeye mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Urabyumva ko buno bwicanyi bwageze no hanze y'igihugu we. Ngaye nguko rero nkora subscribe nimba rugamurikize kuri isheni yanacyari Obi na ngini Obi Time News. Rwose uyu munyabyaba mufunge pe. Obi Time News.